abavips uyu munsi turaza kuganira ukuntu niba ufite mortgage y'imyaka 30 ushobora kuyiriha vuba vuba mu myaka 20 mu myaka 15 mu myaka 10 cyangwa se mu myaka 5. Okay? Niba uri muri Amerika cyangwa muri Canada ikiganiro kigucike ngiye kwereka ukuntu mu saving izo intérêt nyinshi mu amabanki. Let's go. Nongeye kubasuzara abavips murakomeze neza amagize icyumweru cyiza nongeye kubayambira. So uyu munsi rero turazoganira ibikomeye, turazoganira cyane cyane kiri kiganiro abantu bari muri Canada bari muri Amerika ahantu hari Burayi abantu bashobora kubakoresha mortgage system ya amortization mutagomba gucikwa. Ku kiganiro kirabereka ukuntu amafaranga muri mu nzu amadeni y'amazu mufite imyaka 20-30 mushobora kuyagabanya mukayishyura mu myaka mikeya hanyuma mukabasha gusavinga kuma intérêt babaca. Jikano turuze kuganira uyu munsi ndaza kubereka uburyo bugeze kuri butanu ushobora kuri inzu yawe vuba vuba cyangwa ideni ryawe vuba vuba banke zitakwibye imisoro. Hanyuma rero wowe urareba cyo kiganiro bwa mbere ikindi kiganiro twita abavips TV kikaba ari kiganiro tuganira byo kwiteza imbere business ukuntu ukorera amafaranga ukuntu ya saving ukuntu yabika ukuntu utangira business. So niba rero ukuri ibiganiro nk'ibi ahari mu rugo subscribe hanyuma nkubite like hanyuma dukomeze ku kiganiro cy'uyu munsi. So abavips ushobora kwibaza tuse koko gairi birashoboka koko mortgage yanjye mfite imyaka 30 ushobora kwiriha vuba ese nabikora gute? Ikintu mubwira ngo abavips manze kumva ukuntu mortgage zikora cyangwa ukuntu amabanki akora. Amabanki akora ibintu bikomeye cyane. Iyo ufite ideni y'imyaka 30 akenshi usanga nyuma y'iyo myaka 30 urajya amafaranga warishe ushobora gusanga avamo inzu 2 cyangwa 3 ugasanga wowe wiguriye imwe izindi imwe n'iki cyangwa 2 waziguriye banki. Niyo mpamvu kuyishyura inzu mbere wishyura interest hakiri kare. So ibintu bibiri ugomba kubanza kumva cyane cyane. So mbere yuko mbaho uburyo bwo kuriha uburyo mwariha inzu zanyu vuba vuba reka manze mbigishe gatoya ukuntu mortgage ikora ukuntu iyi system ya amortization y'amadeni ikora mu mabanki. So ikintu cyane ugomba kumva ikindi cyane cyitwa principle ni rya deni wafashe muri banki. Muri urugero reka tuvuge yuko umuntu yafashe ideni y'U300 byo kugura inzu y'U300 ni principle nivuga ngo ni deni wasabye. Reka tuvuge yuko banki yaguhaye intérêt yo kuri 5%. So nivuga ngo iyi ni intérêt isanzwe bagura 5%. Hanyuma of course barakubwira ngo uzayishyure mu myaka 30. So ubu rero ndagira gato mbereka ukuntu bikora. Ese iyo mortgage payment reka turebe mortgage payment tuvuga ngo ku kwezi wakwishyura ngahe? Ese iyo wishyuye cyagiye mu 600 buri kwezi cyangwa se cyagihombe baguca buri kwezi nangahe agenda kajya kuri principal nangahe agenda kajya kuri interest? Iki ni ikintu cya mbere gikomeye shako mumanza mukamenya. So reka gato mbere ku rugero hanga for example muri calculator nkunda cyane gukoresha. Reka tugore kuri urugero reka tuvuge nko ku ideni rigenda twavuga ari 300. Reka tuvuge yuko uzatangira kurigishyura mu kwa 5. Hanyuma reka tuvuge yuko ni imyaka 30 hanyuma 5%. Nuko twabivuze muri rugero. Nkuko mubibona murabona yuko mortgage muzishyura dusubiye inyuma gatoya hano murabona ko kwezi mugomba kwishyura 600. 600 nicyo ugomba kwishyura buri kwezi kuri mortgage. Nuvuga ngo abari principal amafaranga ajya kuri principal ndetse na intérêt. Ariko reka mbereka akantu gatoya nshaka kubereka. Ni murebe ideni nirirangira. Ideni tuzajya kurirangiza wishyuye 579. Ibaze. Ni ukuvuga ngo ibihumbi 279 byagiye muri interest. Izi zose ni interest. Ubirebye neza harimo iyindi nzu. So nuko bank zikora. Ni ukuvuga ngo baguca amafaranga hanyuma ukishyura buri kwezi bakaguha igihe kirekire ariko iyo babibaze babazi ko by the end of the term ni nkaho zabo ishinze 2. So reka mbanze rombeka akantu gatoya ukuntu amortization ikora. Reka mbereke kuri full schedule y'iri deni. So murabona payment ya mbere ya uzishyura y'U300 ni mu ndebe 1200. 1200 hano azajya kwishyura iki? Azajya kwishyura intérêt. 360 yonyine niyo azajya kwishyura ideni ryawe hasi.
nimwibaze ibaze amafaranga wakora 600 kutanga buri kwezi kugira ngo yishyure ideni, kumbi 200 yose agiye kwishyura intere 300 muri niyo harishyura gusa ideni. So nuko za banki zikora. Hanyuma ariko rero urebe iyo imyaka nk'icumi ishize, reka tujye muri iri deni twavuze ko ryafashwe mu 2021, reka tuvuge ko twageze mu 2031. Iyo tugeze mu 2031 murabona yuko noneho amafaranga arajya muri intere nangahe ni 1000, hanyuma arajya muri principal ni 500. So murabona uko imyaka igenda yihuta, ndongora tugeze nko muri 41 nako mumbabariye. Murabona no ko tugeze muri 41 intere amafaranga arajya kuri intere ni 600, arajya kuri principal kwishyura ideni ryawe hasi ni 960. So nuko amortization banki zikoresha ikora. So nukuvuga ngo utangira wishyura intere nyinshi, udufaranga duteje dusigaye tujya kwishyura ideni ryawe hasi, hanyuma ukarangiza uko ugenda winjira mu ideni, ukagenda noneho intere amafaranga ajya kuri intere agabanuka, hanyuma ajya mu kwishyura ideni ryawe yiyongera. So nuvuga ngo ukuntu mortgage ugomba kuyumva ukuntu mortgage system ikora, cyangwa se system y'amadeni ya banki. Ni ukuvuga ngo payment zawe wishyura buri kwezi nubwo zidahinduka, ariko amafaranga ajya mu mufuko wa banki n'amafaranga yishyura ideni ryawe bijyo bigenda bihinduka buri kwezi buri mwaka. So nuvuga ngo utangira ajya mu mufuko wa banki ari menshi, hanyuma ukarangiza ajya mu kwishyura ideni ryawe, cyangwa se muri urugero ajya mu nzu yawe ariho araba menshi. Okay? So iyo principle ya mbere shaka umubanza mu kumva VIP. Nkuko rero nk'uko nari maze kubereka, murabona yuko intere iri ni ibanga, iyi ni key principle shaka aba VIP mwese murankurikira uyu munsi mubibona. Key principle y'iyi banking system, y'iyi amortization system, intere wishyura buri kwezi. Okay? Ziba zingana na balance, cyangwa se iyi ni balance ya principle ideni ubasigayemwo ukubye interest rate yawe muri Rwanda nabahaye yari 5%, hanyuma ukagabana na 12 ni amezi of course ari mu mwaka. So ni kuvuga ngo ibanga rero ryo kugira ngo wishyure intere nkeya nuko iyi balance cyangwa se amafaranga ubasigayemo uyamanura cyane. Okay? Ikindi kintu kiri ngombwa cyane, uyamanura cyane. Ariko kubera yuko amortization ukora ku banki zizikora, zo zirabanza zikishyura menshi kugira ngo balance yawe ntubuyimanura cyane, uyimanure byaratinze. So rero uburyo bwose nibwereka uyu munsi ni uburyo wakwishyura mortgage vuba ukoze iki, ugabaniye cyane balance vuba. Nuvuga ngo kugira ngo amafaranga ajya buri kwezi muri intere ajye muri balance yawe, ajye muri principal yawe, ajye muri rya amanure rya deni vuba. So nico ndibuze kubereka principles ndibereke ziraba zigendeye kuri iyi principe yo kurya balance vuba kugira ngo intere ntizibe nyinshi. Uburyo rero bwa mbere ni ugusaba ukishyura mortgage yawe bi-weekly not monthly. Iki ni ikintu gikomeye cyane. Nuvuga ngo kugira ngo wishyure mortgage yawe buri kwezi ukayishyura buri byumweru 2. Ibi ni ibintu turabizi cyane muri Amerika no muri Canada, duhembwa buri byumweru 2. So ngo buri byumweru 2 ubona check. So nuvuga ngo rero ugiye usaba banki yawe kugira ngo amafaranga ya mortgage niba tuvuge niba ari 1000 uriha yose agendera rimwe nyuma y'ukwezi, ushobora kubasaba uti ndashaka umujya mu ntwara 500 nyuma y'ibyumweru 2 n'andi 500 nyuma y'ibindi byumweru 2. Ibi ngibi ikintu bikora, murabizi ko mwese mu mwaka harimo ibyumweru bingahe, harimo ibyumweru 52. So kuvuga ngo iyo urishe by weekly, iyo urishe buri byumweru 2, usanga neza iyo ubaze imibare ukoze payment 26. Ibyo ngibyo bikaba byaba ubishize neza mu kwezi, usanga uburishe inshuro 13 aho kugira ngo wishyure inshuro 12. Ibi rero ikintu bikora ni nkaho uba wishyuye one extra payment buri mwaka. Nuvuga ngo wa muntu wishyura ku kwezi yishyura amezi 12 wayishyuye inshuro 12, ariko wowe wishyuye buri byumweru 2 umwaka closinga wishyuye inshuro 13. Ibi bintu bishobora gutuma mortgage, ibi byonyine bishobora gutuma mortgage uyikuraho hafi imyaka 7 kugeza ku 8. Nuvuga ngo muri urugero ni murebe gatowe. Muri urugero murabona yuko uyu muntu yishyuye 610. Okay? Buri kwezi. Reka noneho turebe ese uyu muntu ya saving amafaranga angahe akoze one extra payment ku mwaka. So no kuvuga ngo reka tuvuga angaha extra payment yuko yakoze 610
611 hanyuma reka tuvuge ko aya mafaranga azajya yishyura ku mwaka. Ndagira ngo murebe, so murabona yuko ni murebe ukuntu bigenze. Iyi mortgage kandi mortgage nini cyane azasevingaho imyaka 5 hafi, kandi murebe igira gitangaje, azasevinga 52 muri intere. Aya ni amafaranga agomba kujya muri banki uyu muntu azasevinga mu mfuko we just akoze by weekly, agiye yishyura mu byumweru 2 cyangwa se ashizeho 1 extra payment, akishyura inshuro 10 kugira ngo inshuro 12 yakase imyaka 5. Abenshi ubundi muri mortgage zabo ziri munsi ya 300 bakataho imyaka 7 cyangwa 8. Iyi ni ikintu gikomeye. Ikindi kintu cyaka bishobora gukora noneho ni ugukora icyo twita prepayments, nuza options, cyangwa se kuba washiraho amafaranga menshi icyarimwe ukuyabonye. Nk'urugero reka tuvuge nk'uyu muntu, turasura kuri urugero. Murabona uyu muntu yagomba kwishyura imyaka 30, yishyura amafaranga ya mortgage. Reka no tuvuge yuko uyu muntu buri mwaka reka tuvuge ko abona tax return. Hano abantu muri Amerika, muri Canada rigabona tax return. Reka tuvuge ko nka famille tax return yanyu yose mubonye reka mujye muyikubitaho. Okay? Reka muri urugero tuvuge umugore n'umugabo babonye 5,000 bya tax return, hanyuma biyemeje kuzajya bashira kuri mortgage yawe. Okay? Buri mwaka ni ukuvuga ngo ugomba kumekinga sure, hey by the way I am extra payments yose ni ukumekinga sure ubwiye banki uti banki ni muyashire hehe kuri principal. Aya mafaranga muyapplying kuri principal ku ideni ryanjye. Apana ko hari gishura kuyaba gutya bakaba bayabika bakazagenda bayishyura buri kwezi kugira ngo amafaranga agenda ajya agome kuri intere. So iyi ngiyi niyo system ngiye nkoresha yo gufata amafaranga menshi, 5,000 hano, 7,000 hariya, 10,000 hanyuma nkabikubitiraho icyarimwe kuri mortgage. So ibi ngibi urabona, reka tuvuge nko muri urugero, reka ducalculating results. Ni mu ndebera ibintu bibaye. Uyu muntu azasevinga 116 yagomba kuriha banki. 116 azabisevinga muri interest. None murebe mortgage ukuntu yabaye. Mortgage yavuye kuzayishyura mu 2051 azayirangiza kwishyura mu 2040. Imyaka 10 yakase just ashira amafaranga nka stimulus checks cyangwa se tax return, one time payment kuri payments. So iki ni ikintu nzi ko abantu bose bakora. Amafaranga ubonye ya bonus, amafaranga ubonye ya tax return ukayakubitaho kuri principal. Abantu benshi ntago bazi imbaraga bino bintu bifite. Ibaze noneho ushizeho 10,000, ushizeho 10,000, just 10,000 buri mwaka, niba ubonye extra payment noneho ni murebe ideni uzayishyura myaka 15, uzaba savings 163. Okay? So iki ni ikintu mushobora kwicara kugira ngo aya mafaranga mutayerekera banki. Murabona wa muntu uzishyura myaka 30 azaba yishyuye banki 179, wowe uzaba wishyuye gusa 116. So aka ni akantu kandi mugomba gutekereza. Ubundi rero uburyo bwa gatatu ni uburyo bwo kuri financing. Ariko rero ibi ngibi refinance bisaba vraiment kubanza ukabyitondera, ukabanza ukamenya by the way VIP niba mushaka at least mujya refinance, mumenya niba koko bikwiye kuri financinga cyangwa utari financinga, muzankubite message hanyuma byibuze niba ko nabafasha. Ariko refinance hari gihe usanga umuntu afite interest rate ya 5%. Abantu benshi mwaguza amazu tuvuge mbere y'u 2017 na 6 maji 5% yari interest rate nziza. Ariko ubu interest rate zaragabanutse, zagiye kuri 2.7 cyangwa se 2.8. So no kuvuga ngo kuri finance ukavana kuri 5 ugashaka kuri 2. Ibi ni ibintu bikugabanyiriza amafaranga wishyura buri kwezi. Hanyuma none amafaranga wishyura ku kwezi duvuye niba mortgage payment yavuye ku 1,000 ikajya kuri 800, hanyuma wowe ugakomeza kwishyura 1,000 rero. Iyo ukomeje kwishyura 1,000, ayo 200 extra azajya kuri principal, hanyuma arangize principal vuba, hanyuma ideni ryawe usanga uryishyuye vuba. Ariko kuri refinance ndabasabye mubanze murebe koko bikwiye ko hari refinance, niba cyane cyane refinancing inzu utazagomamo igihe kirekire, hari igihe refinance ishobora guhombya amafaranga. So no kubanza ukareba koko ese iyi nzu ndimo ndacyayifite indi myaka 3 kugeza kuri 5,
hanyuma se koko sinaringeze kure ideni ryanjye. Ni ukuvuga ngo niba wari umaze nk'imyaka 10 wishyura 15 wishyura kuri finance gashobora kuba atari good idea, ariko niba wari ukiri hafi umaze nk'imyaka 3 4 wishyura kuri finance ukava hejuru nko kuri 5 ukajya kuri 2, maybe it worth it kugira ngo ugabanye payment, hanyuma therefore ugabanye na intere wishyura buri kwezi. Hanyuma rero ubundi buryo bwa kane ni uburyo bwa PMI. Abantu benshi ntabwo bazakanuka PMI, ni ukuvuga ngo ni PMI. Ngaka rero akaba ari mortgage insurance. So ni ikintu gikomeye. Iyi PMI ni insurance ariko apana yawe, ni insurance banki cyangwa se aba lenders baguha bafata kubera yuko washize hasi makeya. Bamwe muri mwebwe mufite ama mortgage twita first home mortgages, hamwe bashobora kwemerera yuko ushobora gushira 3.5% cyangwa se bakakwemera kushira 5% hasi. So nivuga ngo ushize 3% hasi cyangwa 5, aba lenders bawe bagusaba yuko bashiraho PMI. Iyi PMI rero ari usanga buri kwezi ubwayo ibiri muri aya mafaranga wishyura buri kwezi, hari usanga iva iri hagati y'150 na 300. Ni amafaranga menshi buri kwezi. So ni ukuvuga ngo tuvuge niba mortgage tuvuge niba principal na interest byari 1,000, ugasanga monthly expenses wishyura monthly mortgage wishyura ni 1,150. No kubera iki babashizeho iyi PMI. So ni gute rero uyikuraho? Tip ya kane rero ni ukuntu wakuraho PMI. Ni byiza shiraho amafaranga ya tax return vuba wishyure, kuko iyo umaze gushira hasi nuvuga ngo payment zose iyo umaze kuzishyura bagasanga ufitemo noneho 20%, okay? Bagasanga ufitemo 20% mu nzu, icyo gihe biba byemewe yuko ushobora gusaba PMI bakayikuraho. So iyi ni key. Urugero reka mbaye urugero kugira ngo tubishire mu mibare neza yumvikana. Tuvuge niba inzu yawe yari 100,000, okay? Inzu yawe yari 100,000 ariko ujya kuyigura nta mafaranga menshi wari ufite, washize down payment hasi gusa 5,000, okay? So ni kuvuga ngo ni 5%. Icyo gihe bazagusaba gushiraho PMI. Ariko nukomeza kugenda wishyura ugashiraho 5 umwaka umwe, ndimo ngashiraho ibindi 5, hanyuma finally kora kumaze gushiraho menshi ukaba ufitemo nk'ibihumbi 25 umaze kwishyura, icyo gihe urabona yuko wamaze kugeza equity muri iyo nzu irenze 20%. Icyo gihe ushobora kuza ukabwira bank uti bank nimukureho PMI, ugasanga rya 150 by'inyongezo wishyuraga buri kwezi barikuyeho, hanyuma mortgage yawe ugomba kwishyura ikaba nkeya, ariko wowe ugakomeza ugatanga yandi wari umenyereye n'ubundi no PMI. Iryo 150 rero ryarengagaho kugira ngo rijye muri PMI, rijya kwishyura principal, hanyuma principal ukushize vuba na intere ntibe nyinshi, kana kanye gakoryo. Aba VIP rero murabizi ko mega mugeza ku musozo turi kumwe, ngomba kubaho utubonus. Ngiye kubaho utubonus nka 3. Saka bonus ka mbere kugira ngo wishyure inzu vuba nuko niyo nzu urimo ubasha kuyishyura n'ubundi, okay? Iki bishatse kuvuga iki? Ngiye nkunda gukonseye abantu ko at least PITI ibiri munsi ya 40% y'amafaranga utahana mu rugo. Bishatse kuvuga niki? Mbere yuko ureba ko inzu koko ari inzu mukwiranye mu rugero rumwe wagura, ujye ubanza urebe ko mortgage payment yazo, no kuvuga ngo harimo principal, intérêt, taxes ndetse na assurance. Abantu benshi bagiye bagirwa taxes na insurance. Murebe ko ibi bintu byose biteranije byibuze biri munsi ya 40% y'amafaranga uhembwa, okay? So niba ubehembwa ibihumbi 4 ku kwezi, we n'umugore mu 4,000 ku kwezi, hanyuma mukagira mortgage y'ibihumbi 2, no kuvuga ngo mwishyura 50% y'umushahara wanyu wose ugenda mu nzu. Maybe iyo nzu irahenze kuri mwebwe, ariko bibaye 1,200 maybe aho ni sawa. Ako nagakoryo abantu benshi mu mushaka gukora mwenda mwakurikiza. Kiri kintu nacyo no kuri searching ama counties. Harimo ama counties amwe namwe n'amasiri amwe namwe muri Canada abafite taxes ziri hasi n'amazu ahendutse, ugasanga yego ushobora biragusaba gutwara iminota 25-30 kugira ngo ujye ku kazi, ari ugasanga wabona inzu
wakaguze 300 hariho wayihabona 150 200. Ibyo ni ibintu ngiye nakoze na ndi umuntu kuva inzu ya mbere naguze mu cyaro kubera yuko ahantu ugiye kure y'umujyi uhajya ibintu bigihendutse. Iki ni ikintu cyo gutekereza. Hanyuma kandi gakoryo gakomeye, ariko ko sinkababwira uyu munsi kuko na kasfata video yako umunsi wose, ahubwo ba VIP niba mushaka yuko tuzakaganira ni mu commenting mu binse muri benshi dushaka kuzabiganira. Ibi ngibi nibyo abandi bakoresha byitwa velocity banking. Iyi ni system iri very complex. Nuvuga ngo iyi gishobora gutuma wishyura mortgage yawe mu myaka 5 cyangwa 7 ukabura yarangije. Ariko iyi ngiyi isaba gukoresha ikintu cyitwa HELOC. Ni ukuvuga ngo usaba HELOC muri bank, hanyuma iyo HELOC bayiguha bitewe n'amafaranga ufite mu nzu wamaze kwishyura. None iyo HELOC bayiguha nk'ideni ukayitwisuka kuri mortgage yawe, hanyuma ugakoresha HELOC nka checking account. Ibi bintu twazaganira ubwabyo, umuntu yabikoramo na seminar, ni mu bishaka tukabikoramo seminar hama tukabiganira. Ariko je si ibintu ngewe nkora, ni ibintu biri complex kandi ni ibintu utitondeye neza bidashobora gukora neza. So aba VIP murabizi, ikibazo cyose mwaba mufite ni mutu reaching out muri comment. Hanyuma ikindi nacyo ni umu financial coach, real estate coach, mu business coach. Nivuga ngo mushobora kutwandikira kuri www.galcoma.com, ni mu booking an appointment tuvugane, hanyuma turebe niba hari icyo nabafasha. Hanyuma by the way, niba ukireba ukaba ukeneye indi video wareba, reba hari video nakoze, niba ukuri ibintu by'amazu na real estate, nakoze video y'ukuntu wamenya ko inzu ugiye kugura zitahomba. Aha nigisha ikintu cyitwa ROI, ndaza kwishira ngaha muze kwireba. Hanyuma niba unakunda business real estate, hari indi video nakoze yerekana ukuntu ushobora kugura inzu imwe, iyo nzu mukayibyaza myaka 2 3 kandi ukoresheje umutahe umwe cyangwa se amafaranga amwe. So nagize video zibiri, uzicheckinge uzirebe. Hanyuma VIP ni munadukurikire ku ma social media yacu ari hano hasi. Hanyuma muzi no kushira mwese kuri YouTube, mwandike ngo aba VIP podcast. Murabona podcast indi twabatangiriye irimo ibiganiro byiza tuganira kuri business, economy ndetse n'ibintu byose bigezweho. So aba VIP, let's stay in touch. God bless. Bye bye.